Zdravo ljudi, dobrodošli na epizodu. Danas ćemo da radimo nešto... Danas ćemo radimo nešto, neko što bi zvučalo čudno, ali je istina i što možete raditi u Robloxu. Ta stvar je da možete stavljati u Robloxu emailove, onako u igricama, na primjer. Ostavit ću link vidjeti da možete nađeti ove mailove koje imam, inače evo mi tamo dole, mogu je ovdje da napišem. Kada vi uđete u ovo, na primjer, kada vi uđete na ovo, možete vi sad da vidite ovo sve, ove mailove, vi treba samo da kliknete na jednog od njih i onda ste kopirali ih. Na primjer, ja uđem u neku igru sa Rusijom, onda samo treba da... pritisnete ovo, pa onda treba pritisnete CTRL i onda V i onda će vam izaći taj email. Ili to u chatu gore, ili ovdje kad sam pisao, pogledajte gore na levoj strani. Znači pritisnite CTRL i V i onda će vam izaći taj email. I eto, i tako vi možete da imate email u Robloxu i se tako zajebavati ako hoćete. Možete koje hoćete da izaberete. Vidite, na primjer, mogu ovaj sa slaninom. Evo, na primjer, slanina, evo, sad sam stavio slaninu. Evo i ova slanina, ko ne voli slanine da jede, jebate. I da, to je način. Inače, ostavit ću link u videu, ću ostaviti za ovaj jebani sajt emailboard.org. Ostavit ću i mislim da je to, da sam završio ovdje. Ćao. Čekaj sam nešto na sve.